En test. Se vasta se unosirni je mesni, če si lačen, unosirni je mesni za tebe. Če si lačen, unosirni je mesni za tebe na štacion. Ime mu je Ranko, da bi jedel burek in Evropo banko. Ma dragi Ranko, kaj ti to pomaga? Zaprl so kruh in plesniva vlaga. Kaj boš dekal, bureka ni? Mraz pa stiska, ti kosti. Malo premisli, možgane pretegni, hitro pobegni in teci na burek. Mi ful pomaga za trebuh, da ni prehlada. Včasih se treba nahraniti za moč, za ženo braniti. Ko je letel poštar iz našega praga, ga je videl sosed in si mislil vraga. Te so divji, te so močni, sad od mašte hrane ne postanejo nori. Dragi sosed, ne se pat za nas, od mnogo hrane ne moš mi to zapast. A žene so boljše, otroci so meni, sad ne jejo druge hrane, ko pa mestejo pa sirni. Če ne vem, kje ne ga dobim, kar takoj na stacijo letim in letam, povprašam ga prijatelja albanskega. Imaš sirni, imaš mesni, da ga hitro boste tresni, mesi sirni, važno burek, jem te sprasno. Daj mi burek, siro burek,